Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. U ovom klipu ću vam pokazati kako možete da gledate TV, znači TV kanale. Prvo što treba da odete u Play Store, to je Play prodavnicu, i kucate Orion TV. I ovo instalirate. Kada to instalirate, onda idete od, evo je ova aplikacija. I vidite, imate ovdje prvi, drugi, prvu, BD2, Happy, Nickelodeon, Filmbox, Arthouse, DocuBox, Fightbox, Fast and Fun Box, nemam pojma, i tako ostale kanale. Imate i strane, naše, hrvatske kanale, sve živo. Znači, ja više gledam ove naše, na primjer BD2, evo sad ću vam pokazati na primjer, evo BD2. Jastuk u pola redovne cene za samo 2.995 dinara. Pozovite odmah 021. I eto, ljudi vidite, bez ikakvih, znači internet vam samo treba i to je to, ovako više ništa vam ne treba. I to bi bilo to, ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe i komentar, odgovaram na komentare. I ako niste pogledali moj prošli klip, kako imati besplatan internet, obavezno ga pogledajte. I, ćao, vidimo se.